Ia au te o folo fa talo fatu sa mo lo mai mo gali foi vanga o le afi i le gali lei o lo tatou ba te sili le langi ia wa foi do soi fu la o le mai se foi o lo nei o la vai ia o tai na bai foi ia ile le ia songa fua so lima o le nei masina o February lua fe lua se fulu ma le fa o folo fa ba fa talo fa tu lima ma fa fe lo ia tu ia la si ma le lava lo o le mali o la si foi o Samoa. Ia ua au whakapoto foi ma sangi lungo le nei porokalame i la tau o mawhai o na mai mua mai ia o le whaua fiso o tei mai tūlanga o le tātou live ma le ala ata whasara lau le tautua whaau au pia lau Blue TV ia ai mai se foi o le tātou porokalame o le Tautai A'e whaiva o le tātou o turu o le porokalame turi matanga u lava o le porokalame ia e tari ai foi ia to tele nei o tatu to mama tina ma tutua ia me se fo yo le to tele o le au talvo o le au fainga ruenga ma so tangata fainga ruenga pele fainga ruenga mai pe malolo ina fia pe fa no ita pe alofa ia ele ma faila wa ia isi kangaka e feika kele ke umar prokalami ai mua join mai lunga so e mua join mai lunga io e ma ve fo ile matangata mai mo ia matangata fi so ani la tau te mani mo ina mata ina le dei fo i proclame ia ora tau au na le dei asiata io e sui ya so e fi sui ya fo ila no ofutino ai tu mau pelo na mata ata io ia se me le kanga pele se me le kanga mai le o tala io ale tusia sapa kuka io e se ro fia ye langa le fu fa mai kala le kusia sapa kuka pele fu mai le vinge o le maki o le olive pe fa uma kia uma la fu ma moe ma povi le fare povi e le su ia lava lo fia ia iova ai fa fe oile nge ia fia o le ale tu ai ngata ngata te ia o le ka ke ia whakarofa o le ale tu ai ngata ngata te ia o se tangata e ke fia ina uana o le fua mai o le vingi fa mata o se tangata nga o le yes ma le fua mai ma le ioe ma le approve e te oli ai le atua ai ka ku kala le kusi pe fua mai le vinge pe yai se povi le fare povi pe fa au makia le la fuma moe o le pa ma moe e le sui ala valo fia malo nau o le tangata ua maua o le tangata ua tu mau o le tangata e le malue o le tangata e le iluma kua au kafa e tu mau ma mausali awa wa yailo na fa moe ola e pior kala la poskolo paulo so le ele ngaka nga o fa moe ai ia ola le fa moe io ma fuona fa mai se fa moe ola lenga o le fa moe sidi e soi fua ia imagine pe anga fa pe o ka ko fa moe nga o ngia kua pe yo pura pe yo kua kama pupuka fo ie e fai o le puka mai o le manga va o le vevengi o ala fa le sa fa fai tama fo ie le ke le nga fa nga na ye tunu komenisi ia pe fo ila o le tato watua o le kau ke ka pua i kama fo ile le pi ke le o ngarima kama inkia fo ile le sa o langi o nga pale mangi me ke o nga pale ai pi e se furu lima ia fa pe ala o ku ainga o tu ainga tangata na o le ka ko ke ka pua ye e se la kala la poskolo paulo fa mai e te tau ono tātou wha moe ia se wha moe nga ola iyo a wafo ilanga o le o lo kako kapua iai o lo o soifua la fa ia fa talo fala le vanga o le fiafi le tau au na le nei ia o sama fainga o pa ia o Samoa ia e le tafa tolu o pa ia e tau langi iyo e tiu wha amatala o ailo tātou buturu pa ia wha leanga nuu ia awatama maingo ainga mala tu tama o songa tu mo pule tu au mala tu ainga ri time va fono ti mane mari o lasio Samoa yo na tu langa mota mo na tau malai tau to o wa fa polu tu ta faitia ma tu ta faitoa maru fa leanga ngunga a vai foi la o te fa ta lo fa yo maru fa malo
ia tulona le fio le au mamalu le malo Samoa ma le masiofo sui le fono sui tofia fio tama ainga e ai le fio le palemia tama i palemia malana ka peneta ma le fainga malo ia mafaurulunga uma ma tanga luenga le malo a fio le fofitalai o le mota o le fono au faitula fono Samoa ia masui uma o le palemene ia me se fo le la le tai o le failu tusi ma e o lo ngā lulu i le mota fono o le aturu ia pa ia fo ia wale fio le whaamsinusili vasenga o whaamsinonga ngā tai leo le fio fo le pristine o whaamsinonga whanoma suafa mai latou uma o latou vanga le lao ai o tu la fono lo tātou aturu ia pa ia ngā whaare malo ma so o se kanga ka whainga ruenga ma lava le malo ai si ai lunga io e si ala fia io e sa pai fa pepe io e sa pai fa tama ia au ia le au fainga luenga matua ia le tu mamalu fa tala le lei e o sua le au fainga luenga te tofia le tua e so o se fata fai taulanga pa ia ngao samo a ko maia i le pa fitia e o le lai mata saua fitiuta o le motu sa o le tui manua se ia pa ia le motu tele i sala fai fili mapule tu na tawilo ai manua malo o pa ia e apo ngata o pa ia sautua o ma sautua fafa o Samoa fatu lo ia tu lo na lava ile nei vaenga fo ile fiafi ia ai tatou wao fangatasi ile suafa o Yesu Keriso o la wo o ia na maliu mo oe ma tatou te militino ma o tatou mi musa ma o tātou murumuru o foe lunga nei proclame le vanga o le fiafi asia talo fatele mo auto o fea la le tuor ke lope le te mafuta mai ai ma lo ya te oe le alofa fa tai tautua i lo ainga tautua le kalesia tautua le nuu atu nuu ma lo o le alava le ku inga kaukua o lo e faia ma lo lava le pale ma lo le fatoto iyo fa ya tu asia tele nei vanga le viafi ia feo yo le tala le lei o tou lava e matou te sapaya o tou foi matou te pola puipuina ia wana i ulufia le ngā luenga le tua wana i tolofia lau sunga le whawhianga inga mo le wharetua no foalo ia me se fo i o le mari o lasi o whainga luenga mai ai ti a kono a o ao to ina o si taulanga fai taulanga sili wa ma le taulanginga misionale au talai faatalo fantu asia tale dei vanga ole afi ile amatalia fo ole tautua ma le unanga lau Blue TV ia na lua ia le ola faatalo fa ona o wafe mai lo le lungo le tatou ala ata fa sala lau le Blue TV lungo le tatou Tautai A'e page Blue TV page ai mai se foi o le tatou YouTube channel faatalofa o follow fatu i anti oile nei vanga le fefi o le ke le yo kako news e yai news e sawe pie kaupa e yai kako news e sawa pa pie ke falongo ku pe sa ore fakusanga ore ngai o kadinga ore sida ikiki nga pa ore me o kadinga fo wa e ke falongo ku e vai ngai o kadinga ai pe tu lo va fonga le tunu pe e pa ku e le se pola po ai ua pa ku ai ala kang palau fo ile kadinga e uma wa se ile lima ai ke falongo pe e mama o lembe e ila tu inga tala fo fa pena kama fo ye ke ko fa sanga ku ya e foi ko inga karafo nga o nga sawa pa ma e fa sanga ku lo ava u lo me ftau inga vai ko inga karafo fa penga e ye foi la ma tu inga tala fo nyo e pa ki va yesi vai kanga sori o ye li karafo e karafo vai ile au fai karafo e peye tutu ai le tutu le peye e happy hours we ngale le iyo ya o nga fo yo le lua fe lua se furu ma le fa iyo o mana tu ai sito ina manto lo li sko inga fe no na sko ingo salapo iyo fai langi fo rest in peace le to ina esa o ila salapo mi ala ukara vo ya la manto lo li ina fa kala fo e Elvis Moti e fai atu pe pese ai fe
ai Afi Aotearoa ai ta'avavali e ko inga so la fa pengi ia nga e fa ko e li poki mai me ai o io PCC va ma PV ia o le e pule asta fune ile la o lon sa o yo lea a talo fatu ya ti o to u malava le o ma fanga poto i lungo le proclame ile nei vanga le viavi tau le lo to sua fa ma to tele o tatou ya ai fi lo to tua ai o kele ia lu se vat fate mo to sia so fa ngau le i oi pau wang yor kangaka ia wa fe so tai mai ma sen mai male ka si o ngakari a to anga o le fa tau sanga o le tali ia DJ matailinga ioi o le tali ipo le alo sunga ya John o kaka leo John e uma uva kueru o se kangaka o kireirua o se tangata ua matua lau i loe lunga le TikTok ia whamanuia to e tui fwai lunga le atale whamole lava happy 4th birthday pe ia o le na maa ua le asona na fina ato e ilo na whatau sanga ia e ona le ise tātou porokalami ia le ala ua a matatua i le afiafi le dei manuia lo waso soifua o e le atali alo faanga mai na iau matua ioi ia mai se foi ia o ainga pele mama e io au friends foi ioi le aunga ke mira ngelo fa pe kambe kila ko ma ku oh that's my friend ainga sen mai foi la sion tama ioi maleata o siana fa fianga e modi io na lo faanga sion na tali e gino la ukala e se la lo fia avatu kamaya ole au mai ole aka ole aso soifua ole pele so walo matua o I lava lo to lua ai e koe pingi mai ala o e male malau fa fianga e momoli e yo lo faanga ia i se upele usi mai la mai moa ai me se foi ole tali TJ lea ua mai ona sen mai se utama lana fa fianga lea ia au kira longa ai longa nga yese me ala fona soifu ia se va sa ye foi ia mo tatou ai tatou tere i atu ia tatou tala o to ia manisi foi o me o tupu de vanga le fiafi ia so sira mai o le pesere le mo las fanau o le songa DJ ia wa tape na ina le item lea e sion tama ia John matailinga o le viinga o le tua tu mau pea ia te ia pusil pa po Iyo ia ko sila nga ko ia oka maka uki mata utia le fa fianga o ro waso soifua DJ Afi fianga ka mai ki o modi mai le ngai sa tau e ale na e se mesedi e se fa ila ukala modi tama ina poto na ilolo wale ise wale o fa tau wale mena na o ile tali o solo asuru lausa kuile lausa ke o mami ai kope mai e fa fianga le ya e pule le kamale lo makua ya yanga skaidi fa pea lai te toi taungi au mai sa ua Sofia ma sa ua sfanga pingi mai singa me fa pea ioi lai awole mai o ele o ngale aso ai fa fia mai o ele ka pua ya vai la le manga ma ka ko vai ka ia ai fo vai tau wa ele me lo fa fingi wakaruanga o mai le o fa fingi ye ngale o skadi ma tala mai nei me o fa fingi
Ia ua le vai o fo ka mai ki o le mori a o fo ia inga sakeke le mea. Ia le na fa vivianga na le ases fo soifua fa tau sanga o le tari a DJ. A fa pe fo yo ngilo was fana. Oi, fa manuia toi mala soifua so to fine atau eu. Uh, Yeremia tikiri le ana malanga mai sa mo ale so tona. Ia wa fo ilo was soifua ia o le lopo o fia ngi ko sanga pe wa makua. Ia e fa manu ya tu le tua. Ia ma woni si tau sanga se tele. Ia fa popo ilo soifua a kipi la ne mele o son kausami. Ai va ila yo le sina me vo ile le a ai fa ile exercise ma tuanga le na tonu lava. Ia nga ya ka fa e mo nga e so to se tatu wa mi na ona tatu watu tatu marulunga. Ka ko marulunga ka ko foi mai. Ka ko ia loa. Ia nei niso tatu talo to maniso tatu motunga afa. Mai to tonu so tatu tunu usamo. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Together with Digicel.
ColourShop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimula watile wanuso marfitu minute wate ai nei le tu live file tau tu fa wa wa Blue TV me so program tau te yai male manuia favor tanto o tu le vanga o le fiafi faga solo tu fo initial tanto o tonga amata tu nei tu i fafo ya New Zealand mana initial lava e ona tanto tau runga tu ai fo ile nei initial vanga tupu mai tono so tanto o tu o Samoa ya o nei initial tanto tala fia wa amatalia na amatalia le stona ina tene ia ale tamiro sanga fo ilea ale te wila au kilani kirikiti e nei ni usila nei ia fatau tai ile malai fo ilea ngati paki nai mangili Yotara ia sama to ye fo ila me se fo ila ne si au si manto wa nu fo ia le liona mai loli ia ila matanga fo ia e se fulu au lo tau vai le tamiro sanga lea e lua pool games a pool wa yai a fatulanga mai e ta ilima ia au le pulu ia ona mai alea su e mai le top 4 ia manga ia toi loi le su nga champagne ia le la tot sisi le mai ia ile fafta ia fapto toi fo ile so nga ia Tagaloa fifia Manase le real estate ia ona wa mawai fo se pa mama venga e ta wala mai le toninga ia le ngata fo ile fafta fo ile va ai loa tu sai fo i ole tūlanga fisosonina le restart response ina fo yo le au ale liona mai lauli to te sila mai la lua la ta alonga ile astona lua fo i manu malo eyo pa tai fo ia wa uma so ia a me se fo i mana ia nei vaenga fo ile onisio au lo ia yo le malaka mai Tagaloa yo le au fo i malo se le povipoa au le fakasa mai na i stamaki sunga ya Wayne Maputi ngai kapkengi mai ai ia ole au le au tua sunga skovi ma le la tu foi vanga nga ta foi le au sunga ya sa tofa sikedi au ngale au le ngole au le ia nisi na au olo yai ia nga ta foi le au le ale akarisi metisi ia olo yai umala foi le ta me sanga le ia manu malola ia ta lo ngai lua olo fa nga solo lo foi le stona i ang fu nei ia ma fa solo to la vese ia mai ia le fa mo foi ale se mi ke fai ile aso to na ia mata mai la vai le valu tai ia e va tu ina e tu langa foi ka pu ia au ko hu po ka pu ia foi se au ko ku malo ma tu langa fa pena wa umala so wa a mio pu le uma tanga tali tai mi nei ia i tu langa foi yo ta no ma fa langa mai o le si vaenga o le weekend la valesa na fina matu fa tasi tu ai i se sauninga na fai lunga le waitangi marai i fangadei ia mal nisio tatu community sa mo me se fo le sa ave ma fai pule ia minister fo i le fionga o pito to fai to sulu William Sio o le vala aulia le king po le tupu mauli ina ia Afi Aotearoa Pacifica sa mo ai moli mawina ia lo la tu fatasinga malunga i le vaenga lea i lunga i apnofu fangadei e fatalitali ai le la tu filo inga male malo government i le aso ata e ao i le waitangi dei ia matango ka o kasi kumu ai me maria la fatu la utala le fa fe kai fa ko a o ai fo i le wa i lunga tonu le malai le nga sa ngi le fenga inga le waitangi marai po le waitangi park i lunga i ngā i whangarei ka fo se ma ngai ala to te tilo tua i lalo i mo va fo i ngale pio va kau Amerika ai tuta mai ai na i lalo ia e me se fo i ole o ngā ele male fanua sa fa tau nu nai sei me mo le ua ma fa tanga i nai ia tangata Pacifica ona au wai le ceremony le ole tu ole le lenga fu ile ina e tu fa tasi tangata maoli mangovo ele o maoli u mai lango kupu ai fa taila son nafi ole la sa au tasi ai maoli tu fa tasi ya walo la to manga kuofo
They have to stand together. Now, o le tāua o le vaenga le mo tātou I Samoa. Mana tua fo. O le nga wha mangingo lava mangulau ki. Ale whai ngā mālo le National, wha tasi ma le Act, ma le New Zealand First. O le la kau mo whai kau mo whai se teu teu ngai sui ai a koa le Treaty of Waitangi. Ma sui ai matūlanga fo I le leo a iata tau. Ia ma vaenga pūlea lava fo ia maoli ma o la toa iata tau I ele ma whanua ma le ngangana. Le la le o maku ku fa kasi ai ro ma maoli. Ai tau mo whai na ia te e atu fo. Ia o kousi sila la uku. E fou mai ale a whainga malo ma kau mo whai e sui a mea. So, I o tau sira fia ilea mo tātou loa. O le soifuanga re kako ke iai, it's all subject to changes. Tūlanga fo ile le to e te winga o tūla fono. E ia la me e au ngare kiu. E fo ila me le te tau ona te winga. Ai mai sea when it comes to customary land fo ngale o whanua. U mia whaaleanga nuu. E tangata lava ia. O lātou whaasino manga matūlanga o lātou me sina. Mana ia fo ila e be nice. Muri ta ila so tai hau. Ingi fi ngaunga wale la whafsanga ia ro mare malo. E pare mia ma ngasui pare mia ko orua. Ia le a whafsanga I male tupu o maoli. Ai mesela ia o tu ai ngati fo inga le poko inga e tu ai ngā vaenga tribes ese fo ile lei I tangata maoli. Sampingi ia kamai ka o moe moa na le tausala la le leia Samoa I le tauvanga mis o le Pasifika po le tauvanga tausala le Pasifika. Ma le tuana whaasi fo le tātou porokalame ina ia tātou las frailen tia nei tau tia lango lango I nai le tau mawhai ngā lea alo le tātou butunu o le awhawhine o le tātou butunu. Ia vi elenga le lei o le tua au I manu le wha moe moe o le tausala la le lei mes moe moana swenki. Le wa avea ma fili nei sia mo pingi ia I mai le tauvanga le sa whaina uru. E ui I le makua o mai o kau ke keke o ka maka wakul whaafonga le tunu. E o mai pi o kau ngingiva o ka maka I le kau I le mamau o le coverages fo I le live na mai na uru. Ia po le internet po le halava le tūlanga ia. Ia o isi hawa wa blame solo le internet ia o kiri roa ele iso ka maanga tūlanga whapena. Paule me sili. Ele I mawhai era ngā mamau. O ngā sui eise kei nge mang malo. Ele I mawhai ere mamau. Ma le silou. Ma le emo. Ma le moku. O na uma e ua toi on. Mai ua sili se si kei nge le ai. O le teine la vai tasi po le tausala la vai tasi. Le ana matua sola ma le manu malo I le nā fiafi. Mo le wha malo ma le wha afteitele I le committee. Committee lango sua. O ai uma lava I lātou. Sai tuatu o le nei wha moe. A mesi o le official tourisi. Ma tūlanga organizations. Wha afteitele lava. E tusai o le tau. Tau ti ngā. Ma le tau le wha longo ti ngā. A mesi o le tau sa ili malo. Sira mai la I le akale. O le atale la tu nā tūlunga. Tasi le nei o ritoti. Records. O se matati a. Tasi le ngai o makaki a le ua wha atuina la. Ia ma wha mawina le nā fo I pō I nauru. O le ale makakia, tausanga tasiva I fitu. Sa avea ai le tausala po le tamaitai, le mesa moa fo I le nā taimi. Mary Jane McGibbon. Sia mo pingi mai tauvanga Ausitalia, ia whaaloto I whale le mesa moa I Ausitalia. Sau malangatu I Samoa, sia mo pingi kauvanga tātou mesa moa. Aluatu le Pasifika le tausanga lava le iwa fitu swipi mai ai le Miss South Pacific le nafu I veitaimi. E le ia la se singa so o atu ai ngā records le afu le mother and a daughter. Until this year, e le pō le asto na ina te nei. Le ala na toe tusi ai. Le ana matua toe rewrite ai le history book o mea nei o tauvanga tausala. Ia ina ua whaapaleina sionalo. Ia, mais kako paki. Paki kako whaafteitele, e le tabua inga. Ia, ale anaitua a. Ia, sunga ia swanki whapea fo isiona fletua Mary Jane. Ia, male ainga atoa, ai yuli lava. Ia, itua. Tauti sira me leanka lea. Ese le manaia. E monia tala le tusi o au o matua whanau.
o whanau fo i o le tofi mai le atua e mai le muafitalinga le atunu. E sere kiki fai kama o le mengi o le Samoa. E sere kiki fai kama o matua. Iyo. E mafua fo inga kala kama le hanga e o au o matua whanau. Whaafitai nei matua. Ia ua le sila pe kerengi ku pe aluai expenses matulanga uma whapena. Ia ai ua tu atolo la ua fatu malo la loto. Ia mai se fo i ma le lango sua le malo ma ila tau fo i o loo i tua atu o tāpenanga. Ia ina ia tu atua i o la tau loto. Ia la ua kaka e fatu ina la ua le matatia lea. Ia i lunga koe maua sesi e whaiangi makakia. O manga Miss Samoa le tina, Miss South Pacific, le usau le afafine, Miss Samoa koe Miss Pacific Islands. Ngau sui au le ingoa mea tas. Ia, whaaftai atu. O so la makako le klopo o kawhiolai, kawhiwhi. Ia, tūlanga lo iai. O a uma, o tiu te mau whaiva, ia, lau a fionga le tau sala. La le leo le tātou watunu uma le Pacific. Ia sanga yane ai o le tai. Ia manuia fo ilo tūlai mai. Ka koe ia kui Samoa. Breaking news mai Samoa i lea uli ana nei. Lei unga ua faa iloa mai. Ta oto i ai le faa masinonga apili. Ia la vatu ilunga sila mai ai le marulo telo le tunu. Ia o lei unga le nā o le taal kopi le nā sa o mawaina mai. O lei unga sa faa iloa. Mana tua foi. Wa levanga maua lei unga. Ua leva na maua lei unga. Nga maua lei unga ele whaere Christmas. Yes. Pei tai sa faa leo pe reserve. Se iai se taimi. Ia, lea lana breaking news mai. Ia, immediate tono o le tātou o tunu. Ia, le fua maua le kopi na tuina mai. Ia o kākou ia. E latu ai lunga o le tātou porokalami le tātou wha amani nonga ma le wha malamanga o le tele o tātou. O le unga le nā ua iai. Ia, ua le talia e le wha amasinonga o pili. Ia, le toi a pili ina po le tarusanga le fionga le fonga vitalai o le motofono Samoa. E na ia, e lui ina ile lātou whai unga le sa whaia. Ina ia toi foi mai. Ia le sui o whareata numero toru ma le sui o le paha. Ia, e le toi tauta ua o la swafa o tau sila fia. Ia, e to atolu la wha masino sa sau whai le peno lea. Na e tau te sila mai ai. E to alua wha masino palangi. Mana tua. E le i toi mawhai o na sau whai ai le fionga wha masino sili leanga. O ia lea sa iai le unga mua sa sau whai ai le peno o le unga le na tea nei. Pei tailao le sa iai. Tu atu ia au wha masino papalangi. Ma le se wha masingo sa moa se kasi. Le ala tau te sila jai. Sunga ia Judge Blanchard. Ia ma le sunga il wha masino ia Young. Ia ma le tātou wha masino sa moa sa se eiai. Ia o le fionga ia vui. Clarence Nelson. E tō atolu ai. Ia wha masino nao lātou whaia le whai unga lea. Ia o le whai unga lea pili. Tua, e le ia se isi vaenga i lunga antu malalo ifo ma au kafa mai o lea pili. Tūlanga ua whata o toai. Now, ai, e iai la le mea matautia. Se i o tātou turi matai. Waranga o le unga le lewa iai, koe sau ma le unga, vaenga o le unga. Ia e toi tutongi uma le ngata o le cost o le whamasinonga, e tutongi e le fonga fitalai ma le office o le fono. Ia, ma ua whaatonuina fo ina ia toi back pay. Ia whaipule nei. Mai le taimi sa to e se ai mo la tiu te mtula ko pena. Now, manga kua fo i Samoa. O le tua lalo le prokalami o le tau te ia ele nivanga le fifa mbese fo i la tau. Ia, e lango sua i le whainga malo. Walanga o le wafia isi fo ia tangata e matua te e lava fo i mao la tau lango i le tūlanga na whaia le pale mene. E lango sua le tūlanga sa whaate ai nai ia sui whaipule nei. Pau le vaenga o te manatu ina ia tatai ai le whaato whala inga maua fo i le ono sai. E iri kala fo i le it's not the end of the world. Ngau whaakaka ku whapenei. Nga iai le whai unga nga au mai e le whaamasingonga. Mawalunga. E whaatatau i le whaasalanga ma le whaamaonia o le soli ngā tūla whono a le sa avea ma prestene.
o le wha masino ngau whanu, mai swafa ngau kou sir fio kere ka ua kuolonga swafa. Na mai le ruling, wha maungia lona morianga. Ai au mai to tonu o le pāle mene, which is o le mangingo fo i or ku inga mainga or ku la fongo mar whaka o konga i le whiriwhiri e le pāle menge le whai ungo le meanga. Ai na toi a mai lava i to tonu o le pāle mene, ma toi wha atu wina ai le lafo. Ma wha o ngā ai le lua vai kolu. Le maro si anga la lea. O le malo si anga e malo si aku ilunga i so se mea lava. O le malo si anga lea o le lua vai kolu. O le malo si anga lea. E mawhai ai ona to e teu te wina le whaavae, to e teu te wina ni vaenga lava o tūla fono. Oi kau mo mele winga o lau tala. Ai se i o le ngai lava, it's still ia te au lava ia. Yes, it may be it's the end from the court. But it's not the end. Ele o le unga lea. Ile mai kau lava ia le pare menge ma le fofikalai. Now, la kako whakarikari uma. Po le ala le reactions, a le whionga le whonga whikalai. Ma le pāle menge mamalu o Samoa. Ai se o koe whakepa o le video lea. Watch this. Whaamalu lua, tu o fiu lava ona ua vavele taimi o le au tau tu whaatasi le whaingor kako porukalame. Au o mai ai la le a wete popole fua i le kala o le video. Ai so koe kongia ku lava ia te oi. Le sau noanga le nei sa fai e le sa avea ma pāle mia mua. Ngai a kango ai wha mai o io le ese esenga o malo si anga. O le malo, o le pāle menge, ma le tūla fono. Po le wha oi le wha masinonga. Le anga o le maali e i o le mea lea. Ioi, o le maali e i o le mea lea le kula i mengi le unga lea. O le pe ia kangia mai. A e fua whare mawhawhau a neo. E rei masautala lava a fea a mea o tau. Ai a whaifo i o ke whaasoa i le vaenga lea. Leanga o mea lea na. Lenga whai mai lumo o tau fufonga mo ma tau mata. E koi kiki a pe ua koe whengumia i a le whamasingonga i a la tau whai unga. Ai si o kango e koe sei play atu le video lea. Whafonga le lei lava. I le saungoanga lea. Nga whamangingo ai e tuila e pasa i lele malia le ngaoi. O ia o se tangata e saungoa so o the most experience and the most effective apea mai o le tangata pito i poto lava. Pe akala ngoi mea kau porkiki ma so se vahenga lava. Whafonga langa saungoanga lea. Koe ko o keiro mawuwau. Alo fata auto mai tabai. Le ko finga vam snonga. Nala ko ngarwana. Al fawe ngai ma pula fo wa pasia ko lo mabane. E baba ye baka. Baba ye baka. Ma fa tau ma malamba. Fai mala malamba fa. Wole fa longa mo sta. E tu la forno fa ton what will parliament. On the supreme law-making body of this nation. On est tout le plus similaire. On a maulunga, la na fa lupea. On le fono a wao fa tu la fono on malo sa ba. E ko kofi mai. E o tato tu malo. Oi kofia e fa si. Kofia le. La on malo. Ele kofia mai e Samoa. Asa ila Lambie o tono. Sa ile meu finagano ia ile tunu. Ia, lena, ngau kango koe wakure. Watoi fo ia iai lo tama fau. Ile saungoanga ma le whaamangingo ngai le koi inga o kuila epa. O le ese esenga o malosi ia. Le anga afua ngai lai mea ia kake kiro kuia. Afua nei I mea ia tutupu mai. Se peire re supreme la le parmengi. I'm just asking, it's a question. O le fasidi. Afua tu ile saungoanga le, ora mangingo yo saungoanga.
Tolo ele ongia upu o saungoa ngā tu le pau le la tau me fai. Ole au vaku ia. Lau le whao ngā Tolo lau le whao ngā ia upu. Nā ngā lea saungor ko inga keke i ai kulo. Ia ono te lo lai whai mai lunga le taimina matua le fia i lava. Ina ua au ese mai fo le fina ngalo i o le whaamasino ngai tu sa i o lona si la fia. Walanga ia ile siku inga me fo ile e mafua fo inga nga se au kala. E mafua. O ke manga kua ia le kala sia mato fai fe au e launga so o ia. Te lo fai tele launga nisi fai fe au fai so se mako fai fe au kala lea. Uzor mele ko akiri. Ua manga nga oilo lo ua kurkuspa ia inga ia fe kaui mare o langa lai o lati. Ai le lo ulonga o langa nga ile mea lai fai mai ele upo le akua. Kusa o le soi fuanga nei a e loa i se mea ngai ke afi ai fale nganga. Nga e kau mawhai loa lea e whao ngā lea fio ngā lea tua e lo umai. Lo umai upo lea kua ma fio ngā lea kua. Inga ia pasi ai le vae ngā lea ke o lai. Ai vai kusoka inga me vile le ai vai a kua le mea ke kaula veai wa ka ngwa se i mai ngai me whao ngā ilau alo. Ai instead o le matua lo usa o a oe. Inga ia e o lai le mea lai kusi mai. Lai kusi mai ere i oe. E le constitution le atua. Lai kusi mai le kusi wha avaya le atua. Ale winga la le nao la utala. O le tūlanga la le nā wa a e fua la wha le mawhau le saungoanga le koi inga. O le au loa meika. O le au whaiku la fongo le pāle mengi o le fongo au le mangingo i o le aminga o le whaamaninoga lea. Ia tia. Au kou sila ngai whaamalu ngai e koru. Le tau nei o poutu o whainga malo. Kou sila ngai hei. O le pāle mengi, o le whaamasinonga, ma le pulenga. Executive, Judiciary, ma le Parliament. O le pulenga. Le iai le malo le pāle mia maranga pengeka pulenga. O la kou e iai le kupe ma mea ma lava ma tūlanga teu. O le pāle mengi. O la kou o le au whai kula fongo. Au roa meika fonga le lau ke whai aku whau kula fongo mea mawhapenga. Ia. Ma le whaamasingonga. La tau te whaalili winga le kula fongo. Interpret. Fadi diu le kula fongo fa makala le kula fongo kulanga fa penga ai au tou sila la ai au kou sila la ile filifilinga mai ngo kai ngai o vaenga ngi koru len kam fai tu la ipa kai o le ku ngai kai mirengi e fa mala malama ya Samoa e a fu ayo nga ese me ta u power o ai e filifilia mai ar fa msingo la o fa msingo sidi fa ururu o ai e ko fiar whaamsingo sidi. Ia. Nenga kariku ila e pai. E ko fie le au le malo. Ia po le pūlenga foi. Ia e ala le fautuanga le pūlenga pea. Lono winga. E tofi tu lou e se tangata. E kofi e se kangaka. O ai e ko fia le pāle mia. E tofi e le pāki. E filifili al paki la mangmalo. E filifili ala kouia po ai la fa impar mia pe afa pe manguia. Purenga nga. Ai o mai loa ile pale mengi. O ai e filifilia sui mamalu o le fongo au fai kula fongo. E le filifilia mai la e se kangaka. Pe na oni nai tangata po o se komiti. Po o se paki, po o se vaenga. E fili mai e Samoa a koa ai manga kua fo o ai e umia le puli at people o kangaka longo winga la e make more sense le vaenga le fa mangingo mai e kuila e per milia the supreme power o pouku ko nge ko e ngofo il parlement ai mafua na fai atula uia fa so le fa pe wota le ai ta te tauna ta tu ta lia le unga wota automat ai se o ta tu turi matai pe po fe ai o matangi ai po le a fo ila se tali mai
Ioi, ale fionga le fonfitalai ia ma le pale mene. E tu sai fo o la tau tali no le tulaf o yo le unga wa yai ma tulanga fa pena. Ai o le mafuanga wa le no tango vali vali atu le vaenga lea. Leanga wa confusion fa solo a kuar kangaka. Po o le hale mafuanga o ngimea. E sau wa ilunga pe e se ai o mai lalo. Ai o tai fa pe i le tala fo i le le tai e mangingo runga ai vidi vidi lalo. Mana tua mai fo. E mafuana leo no fa yan tu le vaenga lea. Leanga a tātou toe o le amatanga mai o le ngei lava keisi. Le keisi lava lea. Le afi ai le faipule le pāmar faipule ai foi. A fale ate tonu. A tātou o ne iai. Sa muli ta ia umai le pāle mene. Vaenga sa fautua ma whaatonu mai ei pe awha peka o ke whaonganga upu whaakongu. Mea pe fautua foi. Sa faukua mai ai le whaamasingonga. Mana tua foi na watu mua faile whaakeanga. O sui nei e to alua. O la ia. Io e ave il whaamasinonga. Saule ruling. E kakau o nga iai. I lalo la ia te tau whaavai. E kakau o nga kali. O nga la iai ma kali mai mea i kukong. E kakau foi o nga filifilia se komiki. La tau te ilo. Komiki kau oloa. E le se mea foi le whailau kele. E kakau e iai there's a process. O le wingar ngā. Ia le alana to e fo i le lei mai, ko e whaaui le lei e le pāle menge e le process. Man to fo i le nga fi ngau le whaale liwinga le upu fo i le se ia iai se aso. Bo le lafo ngā renga whai, wha malo ro se ia iai se aso, ai wako e wha mai wha masingonga. Le hai, e ta tau na iai se me ta o se period of time. Pe fia, longa lua e ka kaunga koe avatu i la ua, ia iai tu tonu e tali mai. I lalo la ia te tau whalwhawai. Ngā whai ma. Ioi. O mga kua ile kari a piri vo ile. O mana tua ni whare kua piri vo ile. Ia nga sa salu vo ile. Ile sa salu ka penga umo me nga whako ngoi ronga makai asi aku. Kuzo le wo kau vai a kua. Wo kau kifa ia ile mea. Lau matai e. Whare kari a piri. Lau matai e. Na e whaatonu ia te au lea, na e whaatonu. Wo whaia uma. Wo whaia uma lava mea na e whaatonu mai ia te au. O kau maka whare hiku esko ingo piri le papa pungar ka maharoru ngore lau lau sao whai mai ia maka pōsoro. Lau matai e. Na e, wau mana furu, wau mana solo, wau man kiringi. Allah. Ai sa. O le winga na le lenga fa kula ukala. Tu so le mele yai. A ka ko kau. Ta tau dau ta pua ile fa ko ila kala ka ko dau a. Pe a ka ko mala ma fa mala mai. Ko confuse, ka ko confuse. O le la na u ya u mana vai ngalo winga la utala. Sa u ya u mala vai le pale mene ma le fio ko fo fikalai. Ko e ka u ofia le fongo. To e avatu tutonu ya le ala le pule. Marisunga tu ila epa. To e faile komisi sue, whaatu le lafo, au waku komisi sue, a maire komiki wha le menge, o sue ngā mionga tau o loa, ua wha maonia, ua la solia tu la fono tu mau, ole mota. Ngai. Ia, fesili akuro le fesili ngā, le melea se iai se taimi. Ka kaulanga fai se periota. Kaunga fai se kaimi alo ia ele fa be wa mea nga se ise kaimi. Longo winga se ronga malie loko fon fika lai pe malie loko fai nga malore kule mai. Ia. Tasi le na vaenga. Ia. Ka ngo filo le fai lo le periota lea. 2 years. Ia. Te afuange iai. Sau umbanga ka mau ole ale se iai se taimi. Ai ole a fa sala o lua mo le lua tausanga. A mai o lua fai mengi lua kali inga ia aloa ia ai le isi vaenga le nae sa pela mai le tula fono e te tau ona iai le o le amolia matua ia e faisanga kala ona o ana ia te tau wha vai. Fai uma. Whaaku ma le lafo pasia rua kausanga. Peita e iai lavare ia te tau o tuila e pa marimoni ma le pule. E ma fai lang o le heva ngoar kula fongo yo le ia tau tangata. E ma fai ona tango pe koe lui. Kau ke mara malama umau o tausi ra fiar ngā mea.
pe ke le fia le unga whamasingonga ko a inga suafa ma le mawhangua e koe apilia le la sa o la whaia arua tu roa le la apili i le tūlanga wa umi ke le whai unga le rua tausanga umi ke di ai sau le kali lenga sau mua not the one today ai sau le kali mua koe avaku kamako koe avaku kusa lo fa tonu sa o mai ya ko ele kula fongo ko a mai kamai ko ku lo lava e o la tamali anga ko e vaku sui ko kong le alana toi a pili lo ele fongo fitalai e tu sai ma tu la fono tu mau o mota ma tu langa o a mionga tau o loa a le ala o sa wo lo le tadi le mo ne le ala le wo ka ko e toi tau o to atu le ala o sa wo lo le kali le ele ai ele o taliaina le pili po le te e sunga le tangi sunga le fonga fitalai ai o le afa tu mawina lava e pe ona ta oto mai ai ia le unga lenga ke aku ngai a le na faila e famsino ye to lu palang ia mal tanto famsino sa mo finga vui Nelson le ala wa ka oko mai et kamale o si vaenga le la titi au te fia fa to la utala le ai o le aso finga ngalo le utala le la fia fa amata ana fa apea le ruling fo ile lenga fa apea mai ai e kakau o nga tu utaimi le upule fa mai se ia se kaimi nanga le wo mana tu le taimi le nei ai se fa so ko aso finga ngalo sa mo fa amaka anga fa fetang o fila le kula fongo kaimi nga po le fa masinonga e fa apea mai ia se taimi ai ia o fo inge umi pe fa apea mai ia se ku kai mi o melea ai awange i o se rua kausanga fa mata ana fa apea la tauti walanga o le la tau fa ai o la tauti uti o le fa winga inga o kula fongo fa mata la ana o la tau fisoso angi mai le kai miringa ele ko e kile fuar ngai pe ngai fa ko ya ana fa apea mai la o le upule ngo ko fa yer ko la fo se se kai mi mana ia pe atu ulo ia fa apea mai se fa kuanga tu ia se taimi ele silia ele ono masina pe ku ia se kaimi ele silia ele varu masinga iva masinga pe kausanga fo ai le ngai paule melenga sau fai mai e te tau ona ia se period ai ka kaula vo ngai se umi ele sa ornga me or mai se ia se kaimi la ngai atangia mai e pe se lo ngai malia se lo ko se fo ka e ko hai to mila la sa ai fa amaka sa ka kaunga la ko ta no fi tau e tau to e fa manino mai la ma fa pe mai i la lo le tu la fono pui e malonga vai e pe se w fe ko o la ta auto mai e fa pe mai e le silia tu ma inga ia lima ka inga fo ila ma fiso so ngi fai pule pe a fai o nga ruenga le a pouku ko ngi ole fe lango mai fa kas to mo mile wingo la utala awa anga kongia kula fa penga ana tongia tu la fa pena se tu wala lo ba se fautuanga fa masigonga fa peaku e te tau ono to faia se periota ma ele silia male tausanga ele titi fo i male ono masina o ka se mangingo pingi ilanga nga fa ku le la fa pe mai ia onga ole lava u fa maungia o ruer komisio sui o mionga ka wo al pare menge wo soli ia tu la fono tu mauma tu la fono ma mionga tawolo o le melea kwa kule fiku masinga ma ia te aula o kera longa a ko yo akula kule e pa ko e lui le kali me fa masingo le fa masingo fa pe mai e ai o ngai mangingo anga ma ko vakua ele over marka usanga ele la lo foi male o masi e alanga o le mele le ala na le fa tula tala pe confusion fa solo ato o confuse fa solo ato ia le tulanga le vanga le o le tulanga la na le ta auto mai ia o pi interesting se tato tiro po fea le skip o le vanga le ia ai mole lava lo i la tau fo i wa fa le fia le tulanga wa ia le unga ia maule to vai
o le tu alalo la tau ia mau le tu vai ang ko foi le amakanga o ka ko por kala merenga fe ko ila ukala o kala ngar kusio sa pakuka pele fu mai le vingi o le a makura ka uma ya e ya le fa nga solongo tulanga ya e mo le termine e le imo se fa linga mai le fionga fonga fitalai e se fo yo le fono official fono po o le a le isi skip ma le tulanga o le a ta oto ya o te rei lopo wa join mai man tuole vai aso le nei ia o le tātou vaenga foi around the world vaenga around the world so ole malisi tātou update lea fasa ia ona fata pena sei a toa mai la au va ia nga kako halu rola ia lea initial tātou talo toto o le a tati antu ia le tūlanga ia Sam manisio vaenga foi lele ai mai sole o le tūla ia na nei ia ilumo le fa masnonga fa itu malo mo le tau mo finga o lona peioli tua iyo ia ole a fa lau tele lungo tatu talo to le mai sa mo sunga ya mau ia wala nga le sa mo wala va noe au ba tu fo ia sunga ya mau ai no na share mai se tasile sa no anga sunga to fa ya le limon ya le pure limon ya fi le sa fa ya lungo lana por kala me masani o ma Australia I tūlanga la iana te e ngai ma whapea mai e ngake i whaia se whaamatalanga. I le tūlanga fo i lea lenga ia se ka uai ia le mata upu o sātia I ma le suafa o le fionga ia vaili. Ia masiona whale tua le fionga tupola mati mai vasa. E lai kau pangu mai whapea mai e lea ina tere. Whaia se tala ma tūlanga whapea. Ia ma tūlanga fo I le la. Tūlanga ma le fionga komsina o leo. Ia o kaika foi peno o fai atu o te tango a o la ule tiute ioi o tiute leo te tango e toe fai mai na inisi o vaenga ma au vaku se I whafonga ma wala turu ioi le anga I le I whaia e se uso kulo e se uso le ala le pure le I whaia se kua fingi o le ala le pure po se sila o ia lava I langa saunga ngai whaia ai e iei vaenga maali e uma ona o whasoa tuai la ia le langa o toe whanongo longo e kiripilea e ai la me mali e wako kupu mai e fesiri uma fesiri kwai ia te auto Samoa po le aso finga ngalo ai pele ongi fesiri fo waka kaulanga o mai la wadi ia kuloa e kali mai ai au nga ya le auto e vatuelunga se e fa fonga mai o le sau noanga lea ale fionga ele le pule rimonia yafi sa fa ye fa tal noanga ma le unga li Australia le la fa nga ina tuelunga I le vaenga a toa le sa ngoa ina ua fa ma yele tua inga fa pe mai o le afionga le komesina sa ia ta wina mai ateia setina na watu la tala noa ai fa fonga mai kau ke rua mo ma ka fio fisi ka fa soai e fa fonga pe ngar fo linga ole ma ko kalonga ma ko ma o ma lo ko rua ma sinkingi ele kom singa leo o vidi e ki manga ko filo e so vango mai le kom singa ki mai me ka valu a fal valu ka kalongo ma singa ke ngi o la ma kalongo le ma ko filo inga mai kom singa ko ai a fai o esi le fia o le e a fia o ma la mo le fesuso ko fesuso a fai o esi le fia o le ma la mo le fesuso sa longa reso ngo me mau ni de ia o sa nganga kom singa la o me ia mai ngai me fo ia mai ele o ka ua alu sof ne mano ba o le mele le vesengi o le o sa fingi ele fingi le sa ia mako fa pe mai o lonko lua ngamali wes ka makik ska male ma ngai o lonko lua ia le ala o mele ku leo e o su ele le ka vale ya bo fa mai le fingi wa ki le lonko lua ala o mai ko mana fa ngau mai na ko wa ile ngai me o sa nganga le kom singa leo ya mau Tau whafonga mai Samoa. O le saungoanga lea le komisinga o leo. Ka kia ia isi vaenga. Ai tātou tuli ma so I le matole niu. E le o le ala e onga le kala o le komisinga o leo. Koe whafonga le leia. Ua whai mai le komisinga o leo. Mai ua toi whai mai le komisinga o leo. E iai ia kua inga fou. O le upure leo ke fia kurikuria. E iai tua inga fou. Now, longo winga, e iai kua inga kuai. E iai makua inga fou.
E iei kua inga kuai, iei ma kua inga fou. O kua inga kuai. O le a ufa alau tele le soa tai au. Le anga iei la umalo fa alorongia le soa tai au. E nga ke fa amaongi anga kua inga kuai. Ai se yo kuri kuri a kua I ua ngafa. E le upu le fa mai. E paule mele iei o kua inga fou. Longo winga, e ila kua inga kuai. O le fisidi. O ai le suafa o kua inga kuai. O ai le suafa lea e sau I kua inga kuai. Ia utele alu se atau se la au. Ioi. Le anga e paying off o le a more confirmation tai au le tala lea. A o le suafa lea I la ufiso ka inga I le a inga nga mua lau mangu ia I kua inga kuai. Pe a whapea lewa min mai ngei la sa wanga lea le pule. I le lako whelua inga lea mar komisinga re uma o koe me ia kuiai. Kua inga fou ma kua inga kuai. Longo wing. A o le suafa lea nga lau mangu ia lava I kua inga kuai. O le suafa kongo ar kakare lea sa ua mai ngei. Ioi. La nga mga kuor mafu anga vili ai. O le mafu anga le nga vili I le komisinga. Se ia la koe fia kilia lo ngai ngoa I kua inga kuai la ia. Yes. O la langa nga sila fia. O longa suafa. Lea makua lau mangu ia I kua inga. I original kua inga. Lea la le nana la yona ia momo. Makalo sanga se avangoa lele ka umai ngala ko whelua I whameiror komisinga sua kumasion whalitua. Le whelua I pose mo le varu e fole varu kaiau. Lea nga ke ka ua mai ya. Lono winga. O lae alu e saoa. O lo ngai ngoa langa afia. Yes. E le mawhainga e so o ngā alu I se mea. E wo koe. Alu le leo kankoe vai iti le vaenga lea. E le mawhainga e nga e vidi fua I se si mai kawaro ke so e kalai. Mai tau mawhai e kiria lo wingoa. Pe awha ape o lo wingoa. O le ingo le angeru e leo. E leo sa kia ma afia. Pai ma lo wingoa. Aina ma fua na e fia fisoka. Mai fai la sole. Se o le a fai o le o kala ia pala o le a fia iro ngoa. Loka. Pe fai se morianga o badeva. Ai a fai e le ai. Fai mai la sau whaasara launga. E ki li ai lo ngoa. Vai. Admit tar ka malua. E ki li ai lo ngoa. Ai fa mai lo malanga sau ngoa. Ia a wakei fa mai o le or komisinga. Le ai. E ko inga fou. Koe whafonga mai leo koe play se koe mga awa e maua mea lea. Ioi, on the same page, koe whafonga foi la po sa o lau koe lau vai di ringa kungoro o le vaenga lea. E la, koe play kua alfa mtalanga lea ale whaipule o flat tō. O si me lau whafonga. E whafonga, pe ngar fōringa o le mako karonga, mako mao malo ko rua, masikingi. E le komisinga o leo, o vidi e ki mga kakwhiloi, e so vangoa, mai lea o komisinga, kio mai ka alvalu, a whalvalu ka karonga. Masinga ke ngi e. O la makano le ma ko filo inga mali. Kom singa ko ai. A fai o esi fia. O le e a fia o ma la mo le fesuso. Ko fesuso. A fai o esi fia o le ma la mo le fesuso la nga reso ngo me. Mo ni de. E o sa nga kom sing. Ela o me e me ngi me fo ia me. Ele o ka u alu sof. Ne mo. Ba o le mele le vesengi. O leo sa o fingi. Ele fingi le sa ya mako. Fa pe mai o lon ko lua. Ngamali wes kama kiki. Skama le. Mangaya. O lon ko lua. Ya. Le ala o mele ku leo. E o so le ka vale. Ya, bo fa mai le fingi. Wa ki le le lon ko lua. Ala o mai ko mana fa ngau mai. Ra ko ngwa. Ile ngai me. O sa ngwa le kom singo leo. Ya ma. Le na tonua. O sa wanga le kom singo leo. O le la wa tu ya le ala e fia kiria lo ngai ngoa mai kua inga kuai. Ai ala kuai kangoroa le komisinga ka uma ia isi kua inga fou mea fou. Mea fou wia wa wak. O a mea fou. E le aia so wingoa o saur kaimingei. Ai ua iai la siti nā lea. Ua iai siki ngā lea wa sau. O lea wa ka umai. O lona to alua na maliu wer ka mai kikiria. Ma o lea wa lakur ki ngā e ka uaku. O ngā wa vaai ilanga whanga ua mamai. Kala are komisinga ya maua maro utoalua. Upu ya ale ale pule. Whafafonga la i le kari ar komisinga. Lena fisiringia le sunga le tamaita i whaasala lau. Suiso upu fo e le radio Samoa. Wo whaonga ina tungar ki ripilea.
ia sunga ia mai na vai ia profionga lilo mai ava fa fonga la ile kali al kom singa le maka upule e maria ia Pelele yang sono malu ofisili wale la wata wale defamation lo alanga mai fala tino iniso fasalanga na faya ele tai ole tuangai ya mal fala tusi e fa apia lo ta wantanga lengo leo na abatu na wo fiunga samtananga wo o mai le fali tuwa wa ele fa apia mai o wa ele na mali wai atu ona lawa le mafayona no fono fol fali tuwa wa ma ile fa na la sa sa no ngala wa fiunga o se tele o se fa le angol so fa mtanga ngam la wa fiunga tulanga le ia o le tulanga na te longa e hono tale te fatanonga mo ho sa ma fatano ma suma ya la ia ona ele yo me ni se fa o mo se fa se ha pe na me tanga lu o te loa o le sa no ho fol tu ya va le tulanga na e ma tulanga na sa fa ilo ele no fa no tale tu ye tulanga na ona ele yo o mo fol tu ma tano na tulanga o va ele na foi el família dele Maria la o ko fa fonga la ile o ko fa fonga la ile afo ile kali al kom singa na fionga le di kom singa e pe e kau vala i singi ana mo le fa fisiri markati ona so fina nga e pe e tau vala i singi le fisiri markati ai a fai la o le kau wange ai le kali o le fisiri la i lo mafau wa anga fa pela la fa taya ile fionga le mai ava tulanga foi ona ai ona ro tu time ai fa ai anga o ka yai aka o kilo ka fie fisiri ku yai makau ai ku mangisi fisiri se fie se la al fisiri la o mafau o ai la le finge le anga e sa ngo ai tu it's a question langa o leanga o fisiri lungo mere o ku le mai le o tango e matua va ili ya ku la le faingo fa ka ngo le o ai la si fa finge lea nga sa ungoa lea lai le pule. Ua e fai mai ai la wo fionga ko mesinga. Ua o aku ia oi. Ma ai o yaku makang yaku olonga ko alua na la vea ai le tamale tu lou ia le aingo tu au. O ai la fa finge lea. Lea ngai le o ka uangi sua fatu lou. Ele sa uanga lenga fai ri mongi. Le la fa a fai la o mati mai vasa lea kongua. A le ke sa ungua mai ma e kali wala nga e kali sa o ia liru mai ava mai na. Wa uma foi nga e kali maka upu le longo winga e sounded like o ngai ke agree. A le la ke sa ungua. Ele o nga kasi lau sa ungua nga kulou. Ma le fa le lenga re fai puli. O le fa le lenga re fai puli. O manga ko mitir kai au le valu le afo le valu. Po le ala var kai mi wai o e ka kususu enga. As long as o lenga ko miti ma ko feilu ai. Ma e sa ungua aku. E iai a meu isi mori ma mea fau ia woso aku ma kula ka whapenga. Le isi ki ngā ngaru aku. Ore mangingo ia. Now, ole ma ngai fu yo ngai, ole me nga le fisiri lo ma fo. Ele o lava e ngai information ave test. Longo winga yo a fo I fale le ngai e fai ele ala le pule lunga I makua inga ngai atau fionga I leo po ai lava o ko ule fai ai ungo ngai mea. Ele o se pepelo ele o se ole le mea. Fa makala, is this not worth e ave testi kai fa masingonga po o haila o le ala mare fionga ko masinga le kau karsa. Ia. Ore po re kau e angi kanga o fio mai e fai mai kala. Fo ile le so nga kala fo inga o ngau ia ma so nga kala fo. Ma fai mai ma pule ale o la ko wera pe mo I pele mo I as long as there's an answer to a question. Angor fisiri nga leu ke fisiri ko ila ma leu ke fisiri ko ke mingi wala nga matua le fia kalia le fia ngar kom singa sa u se ava no mat faso ai ale la o fisiri yak o ai la le finge le nga e sa ngo ai ngi nga ruak ele o lava la nga mau e failo ai o le so ele ai ngo le ka mai kiki kuloa le fele ma kwa fa ngo le ai ngo aleke ngofo male piece of information. You are holding an information. It's probably the pieces of the puzzle le mo mia.
Isn't it? O le ala e kausu e se mori mau a le ke uro. O le o te whai atu. Now, ia mangingo le mea lea ala ua fionga le komisinga. O ke le o playminga oi. O lea o te turi atua le sau noa ngā le ala le puli. Wa e sau ngoa mai ai. O ke le o kua inga la. No way o kua inga oi. Lea happy evidence leo le proklame ngai mori mau i uma e foi. Ia ua whaari liu mau wau e se mai se si whapea wa uku. No. O lea o ke kurikuri a kua le sau ngoa ngā lea e whamai. Lea o lea kau su e se singa la vea e kama lea. A whai la e le o lau tu lau. O lea la la mama i ilo suafa. O lea la ia ile whawhinga lea si la fia e komisinga. Ngā haru aku admit. Now, isn't that wonderful somebody has admitted it? A whai la e lea i se wha maungianga o kala umali mongianga whairunga o proklame lea. E le ua kua inga fua o e lau fionga e komisinga. E le o se defamation le mea lea. E le o lea ua defame lea le pule lau fionga. Accusing you for something that you have never and did not even do it. That's how I see it. O sia o findings le ngā ngō koe ko kuri e ngā pōmo koe kilo ile kiripi lea. Whea koe lea kua. Se e fisosoangi mai alo mana lilo. E pea o lea ai ko kongu. This is enough. This is it. Lau fionga ni mingi skau leo. This is it. O re kari lea. Lea le si mea ngai kau. Longo winga o afo ila i le kala lea. E ofo ila i singaki ngā laku admit aku i le komisinga o leo. E peperu. And how did you do that investigations? E finalize sa i e pepelo o kala ngā. E yeise tangata mo i ngā ruaku. E yeise kangaka mo i ngā ruaku. Langa le deny. To be honest, how I look at it, it looks like e peyo lea e makua shoka. Makua le maukongu wale komisinga. Po aia kangaka e karangoa kwa ili mongi. Yeah. In fact, o lea o ke mori mawinga, o le whewhaafonga mai le fionga ya tupuola mati mai vasa. E ngake agree la ukala ngei le fiafiri ngei. Nga o le ofisa o leo. Kau mawhai so ngā kaimi, ngā halu foi, ma ua kali yange le ofisa o leo e kau walange media. E tau walane sanga, makali ai, e lake le i whairoa ai, ma maki mai vasa. Oi, sorry, yes, e lake le i whairoa ai. Ma whaiaku rea ko i ngā kala, e le ese admission whapea ngā whaia e le whare kua vaile. La ua umang kau kingo e komisinga mena ngā. O ai la le si whawhinge lea ua mai li mongi. Now, whamaka kau ki reo mawanga i se decoy. Is this a decoy story? Whamaka i reo le story la lea le kau whaasese, le kau kakainga. Whamaka i reo create. O ai la le whakulanga mori mau i. Man, I'm just saying. O lau challenge lea ma lau rui leo ke wakua lau fionga mingi skao leo. Lau fionga whauano. Ele o sesi new every day. Ele o sesi new turning point leo le mea. Oku yo au kafa. Nga yeri kofa. O ai la o mori mau ia sema le mori mau wari mongi leo whai mai ngei. E kau iai ia singa wha maungianga. Ale mori mau lea leo whamai. E ua whai mai komisinga. Ua whai mai komisinga. Leo ua whai aku. Whamai re komisinga. E ere ki ngā ruaku. Ale maalia ia la. Se koe whekua la ukala lea. O le maalia ia la o le whainga o le story lea. Whamai. Ua saura ki ngā. Whai aku re komisinga ma leo. Ia. Oro uko o luanga la vea ai. Ia. Ai whafonga ngei whainga o kala. Ai hoi su e ka whali. O ai le ku ai ngaka e ke ala ku masau story leo. See, this is not adding. It's not even adding up, mate. O fea lao ngei story e kari kongu ngō fie o kou o leo yu kou suenga. Whafonga re kala lenga whai. A alu so uko o lua le whafonga mai. A alu lo uko o lua e aru e kau le mesa. E aru waku a umanga kau. Ka vale lele ngō usau maa mai. Po or ka vale la le whapu lou le mawhali.
ka vare konguanga a o fengi me ua haru finga ka malanga fanga uma mai ai fa mai o ko suar ka vale this is a joke. This is a joke. It's really a joke. Sau le fai pule. O le upule o ke fai akua. O le kou ke laua le pepelo o kama le o Sam. Ma kou discrediting alonga kamali anga fa mai o kama o panka o kama e whaavasivasi o kama ya. A le fai ngō fie ngā kou kari ia ku ai ngā upu mangi ku ai ngā allocations. E sau marikangaka o lea so ko le fai pule. He's supposed to be a role model. E kepa mamaka uma i aire ko akele o community e meise o longa i kumalo. E kilo ia yang whaka ika inga. Ai sau tongi mai lea ku ai ngā. You don't question that? E kere o popole kele i lau fionga komsinga i kua ia o lau kalanga e sau ngoi. Ngau o koe wakole video nga. Leanga o makua maali o mele ukupu. It's funny. It's like a mockery. Tulou mata o tula fonu. Ai le ole malolonga e maika ko le stand by mele tātou tima wa around the world. O mata i le si a solena. O mata ile por Lambie America. Kausu e ngapo waina tangata vale ina skinkiki. Ngaru le aonga. Ai wa vavena tu wala aonga sa vali lo le fale ai sa vali pe se awala vo ila lo la aule. Pe 2 kilomita mama o le fale men sa vali ai simea. Tu loua. Su e lo wale o le fale. Ale mea mali. Su e solo wa makua i vesi community. Aku leo volunteers wa halu mai news lunga le media. Su e solo wa ko ikiki lua vai aso su e solo le mele tino le maua. Ale loko ye markangaka le pisi e sui. Le loko ye ava aila ia ile su enga le mefo ile le poani ta avale na fa le var kaiminga ai kinkiki. Su e uma mamori mau i langu o ai o le ala varka avari whakaikainga. A whai o le vāo le tasi anga i le lua, le taimi leanga record le aonga nga sa vale rikinkiki. Wa ask o maingi mori mau i le kaimi le vāo kasi ma le lua. E tūla, whoever nga kilo i se ka avale, so se kwa inga langu, ka umaya, ma lia i o su enga e ka ngaka ngau le mea mongi mwha maungi. E koe kiki ha impossible le ngā mea, kusanga nga i whesida kwa, nga ile vāo le mga ala le taimi le tasi lua ma i did you see a car whatsoever car around here? Ia ole ale langu pai sama mumu e ia ila le tangata nga va ai le ka vale langu sama mai nga va ai le ka vale sau ma le description ar kanga nga va ai le kaimi le e driver ku va ai skingi kire sa vali mai ai ala ku o lai tu le ta vale sama su e lunga le afi pe fo ile lo lai breakdown not far me mele la wa pasi erkingiki ko manga ku ar kanga kale wow I did see a yellow car sau ma le description or ka vale ke ro me mali e tau tere yol malo longa fa ko la kala le lua vai aso o pisi su engor kingiki i le o ngā whanua a toa le nei le vāl whalea le pakai marka avar samsama lea le pisi malanga suor su enga ia a ua su e solo wa apa le media su e solo publica le su enga ai maua mai le description lai au ka fo leo le maula lea lai au ka fo leo fai match le fo wadua vai aso fero lua ima ma fusi ma kua ma fa ma fanga he's a local person around the area meren ku por fa ko arresta ya inga au wadua vai aso o langi kupe wa alule ai nga su e anga maua le loko ye i le ula le ngofo tulo ya fa malo sisi aron totu ya ai ave ko ya lua ko fa singol men kan o tulo tan welon tin me mo ya o winga na la utala
Pa ai ke ua mama wa isingi le me su e mai ka ko evidence ma su e mai ka ko fa mau. A o le ai to e loto ia o le ai karakarango e ko e ka mai ai la to. I'm just saying. Le ko e ka mai ia. O iai ea se o iai ea se investigator, o iai ea se inspector, o iai ea se kangaka ia lo faifo lo fange, ngofo makakalo i le kua, ko e fo i umai video so whakarangoanga o mea uma, se i kau maki. Pere iai singa leader o singa breakthrough o ngai mea. Ale wo kango ka ua kusi vaenga, sila iai. Sila iai. A fai o lea e kau su esesi, ese maila ia lea la le pule le mori maua Sam. A faila le ka usu e kanga kamongi. A lea ngaru le finge admit i komisinga. It's about time for the police commissioner to step up. Ma ka umai po ai finge le ngaru aku. Ka umai o ai finge lea. Ka umai po fia lang fanga. Lea nga mamai. A o fia fo ina. Ya. Ka kokun marolonga. Fo mai. Fa filo ia tanto. Fai reporti mai o tonga ia me se foto rumanga ia me o tupu ni show tu e fa nei kiropi tata tu marlonga. Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Haute, fia, toi whawhera atu rei vanga o lea fiafi. I le tātou wā. Whawhonga fo, ia mese whaila tau ono mai mo mai le rei vanga o le fiafi le tātou porukalami. Malo ale ono sai malo le whātua toa iwe. O ngai vaenga ngai makarakara ngoanga fo i male tua. Iwe, maua mai fo i nei mawhauwhaunga le lei. Ia nao na watu wa pena i o autafa. Auta fia whailo anto le ua anto ore mātou au whainunga le porukalami. Ia, na ia mātou reporti o to mai sunga ya mau le urupo au le lei mai si o tātou o tinu i Samoa i lalo na whaleo. Ia, o le fo ua whaatasi mai le to whātu i vasa Mr. Elvis Molly. Ioi. Po le sunga le di tama pese au le lei la vai fia ia i le modi. Sunga ya Elvis mai au se talia. Ia, o le fo ua se sao le vaatele. Ioi. O Waikiki. Tamure ahe. Sunga ya Mr. Waikiki mai. Ia, i le tātou se tete au le lei o Hawaii. Ia rangata i lea o le tātou tau sala mai le motu o fia fianga po o Queen Pango. Iyo, i le rewanga le fiafi. A tarofa mawhoro whantu le tātou au waa. Ia, tātou amata mai ai Samoa. Whaasolo mai tutuila. Ia, o na ruatu le Australia tau orunga mai Hawaii. Ia, whawhiroa atu nei atu la le fiafi. Le fiafi nei o le aso. O le aso ngā fua i Samoa nei. I lau tau whaa vai mlai. Lau tau whaa siata. Ia, mai se tātou au waa. Pe ona. Ia, e wha marulu atu fwoi vai aso na tēnei. Wa le asa mo mua la whakula kuswhangui. Au mea fia wha mamnam. O kere kāla kuswhangu. Ngā kā e lau whailau kusi. Ia, ele asis whailau kusi o le whawhingi. Whailau kusi o le po. Ia ngau whai koe wā. Mo fa ko le ma fa ngo kala ku sfa ngo e pe ka ngo ka se fa ku ngo fa ilo ko ye wole mo fa le ma lo se tino le po ayo ya a fa tai tar sang na mo dia foi ma ko la tunu sa tu si vai ya le ko mo le ma lo si ako korkin yo ya la so fu ngai sa mo ngai la so lima tu lang ar tau ya le wa ma ka ngo fie mai foi fa solo mai la fiaf ka no mai le ki mu nga le la kaya. Ya mo la le wo fa sol la craft. Ara ko mai le kapin pili la wit. E le fa si vela mai foi le la fiafi ar kai mina we le wa kia la kiki la fo le di mai saboni. Yo e fa felo ya tu le malo la tu no vai mai mo ina le proclame o le Tautai A'e. I lungo le tato wala ata o le Blue TV. Ya ma tato sponsors. Mo foi fa tai tu tato sponsors le Digicel. Ka mo le pepe. Ya ka masasa o ke ka mapio ya ma pena foi ya risio company pe o SMI ya manisi fo company fa ngalang lang o ina tato fa mo mo le maua ya ya fa fe lo ya fa fe tai la o ina le fa mo o fa yo na mo se ava no mai sabone lunga po climber Tautai A'e al to fa ya set malangang fa lo alo fa tai le fa solo le tato fa talo fa i America Samoa no tau i te a ele o entusia wa pe fo ile le fa pertania e pe lo loto a upuna o mai o tus fa noi la no i te lo ale ai o fa pe ele e pe ile o se ngangu fa taxi ngangu le o ngangu fa university fo ile le o Oxford na mai ile ya ai fa tai atu o le na moli mai ia la tus fa noi mana talia fo ele tanto vaega ya ai to fo ia tu ile sunga se tai tato le se atu America Samoa le fa fe lo foi e sa o le lau sau no wa au nga fa mangingo va ngai o le va nga kongwa nga le ngo se ser king kikida e oi o nga o langa le mo lungo le investigation e mongia la ka o ke wa o upu o le loko fa nga kuskusi la so ai inket fun fa i lo esa
o le no loko ngare nganga sai ai e mo ya lau kere mamla mai ia nga oso ko ya me pang ka mai ki la loko ia le pe nga ia ngi vai kau e oi ia pe istape ta is ia o me siro ma fuka masetina au le ia mo se fa na piko siringa au le mala nga fa lo ia wale le vai fa pele ngo si finge ia tato tutuila Ia, whataro whatu I le malu o pāanga mātani a Tautai A'e o lo mau o mai tātou po kalama e nei aso I tu e whia o ke lope o tau paia mo tau sam whai ngā o le a nunu ua tuia o te lo o umau na pai lango e le whonga tida le Tautai A'e e tō whai le vai malai le petalainga ia asiata ia e watu e li o le whakatofa ma lo le folau le anga o lea sai mātou I le moto salaia Papea wai ma America ia ai ua asonga fua I nai tu o laulangi o lo tau papama no pia iai. Ma lole soi fua maua ma lole langi mama whatalo whatu fo I o tatou suko uku mai vaenga SS o papa ai le manu Samoa watoa. Ia whaftai fo I ua te vai atu suri o kino ia ua malosi mai ia le sunga ia mau tuangane whaftai le li I lan tau singa maranga pamalolonga ia te oe. Malo whaftai pe toi sia ki whanau telefoni whamole lava tatou tau sala mai Amerika Samoa o lea na le iPhone le ilo atu ia e le lei fo I le sila mai moa mai o le tatou watunu ia I le tūlanga fo I o le o lo o mai a tatou ai nisi fo o me o tupu tio tatou watunu I moto fiavianga ai malo whaftai o leo mawatu e te le ilotu oio le fato I o tou asale nei ia tatou me ia tu Australia ia sai fo manguia e lau to fasiata ia por fatonu foi o tatou por kalame o le Tautai A'e mai le Blue TV ai le ngata fuilea pa fele ai atu le to au fainga luenga lo nga sia lava ia wa lava le tatou por kalame ia so faiso ai fa pita unga fa felo inga I pai era o fainga luenga tofi le atua ia o lo fatuna paulia wa lava fe au maringa luenga le atua e tau tuaina o le atua malona fina ngalo ai ngata le pai mar malo Samoa ia ma fai na fa funga mai le nei por kalame I le nei yaso ia fa felo ia tu malanga fa alo ia ma lor sai fo manuia ma lor folau ma lo whaftai obvious ia va ia tu I le mantua lau tele mai o lo sei mai se fo o lau fa solo o folinga vai ia o le o le tua ia tato atui si o tato si tete au le Hawaii Maror se fua po maua mai fa morbore ia le na tonu se lau pasenge au alu tato ia pakaro fa ku I le ko fa siata ia mai se foi o lau whainga ruenga I la tau foi mai Australia Samoa ia mai se foi o Amerika Samoa ia mai se foi o le malu ma le pa I o le tatou atunu o lo fa peo na fa fonga mai I lunga fo le nei por kalama fa te foi la fianga le fa ton ia ma la whainga ruenga malu o le Blue TV ia mai se o le Tautai A'e I le nei afia ma lo lava so fo manuia ia malo la foi lo sai fa fela ia tu le tatou team foi lungo le proclame ia Tautai A'e around the world ia iso sta for ke lope e ro wa so le la langi ai ka ko amata ia mo na o tatou le nei taimi na nei vaenga fo ie fa amani no tu le tatou vaenga fo ono o le fa ingo tatou ia na no tu fa amana tu lava o le nai on la mic no winga le o le tala e o ar korokolo kulo e o ar korokolo angere pusi au kafa e o ar musu e le tangata matulanga fa pena e o afo ilua tala ula malouto o lua malau e langona mai le fiafe o Samoa le irunga na uto e whamana tu fa pena ioi I meange fo o maenga ai TikTok mai ise si irua misa anga masio faile le tina le ainga me ilo ingusanga ipuki fafo ya fa te ngai se ki ai se ai mai se fo le fanau na uto e whamana tu le vaenga le na e apo mai e mai si matulanga
ia i te ua aru foi ai sar para vale mau mai lunga ia ai whaftai le tua o le ua to e ato tino va to sili e se foi o tūlanga ile asunga ia mau ai la tato tu Samoa o le a tatou tapa mai roi Samoa ia wa to tele foi le ye nei ia o lo fia mau lava ni tala o to mai o tatou tunu ai mai se foi o America Samoa le si vaenga le tele foi o le issue la tobia ia ai la fotu le no la sunga mau ia whaftai mo lewa noa i nei tū la fiafi mo foi lewa noa e whai ena mo nei tala mai si o tatou tunu i Samoa nei ia o le tūlanga mua lava e mua whai lo tūlanga tala o tau tūlanga o tau lenga iai ia sa aia whakau ka uanga ni lan waweau ioi i wai o le sofo i le sa ku e le kele o ongan malu ioi i Samoa nei wa o le mai tauina sa e vai ason te nei makanga e mai onga e kalesia ma onga tumaot o le so sa fua ia onga malo ia ai pe kai nga maua lava le sota inga pe nga maua lava si linga mai matanga renga wa onga mai le officer sili le pole tionga po ia au Chris Hazelman le faton sili on tanga renga wa onga o le a to loa le e onga ile malaman le ila pole ne yaso asonga fua se ia via le aso atao le aso lua le atao pa e loa malo ia e saulu fa salonga le tanga renga o te loa wa ilunga pasi nisio fa na wa onga fo ye usu mai twa oi ai le ngata ile ia wo mai le a fa na ele va usu va veao ia wa saulu va usu wo mai fo nisio fa na wa onga mai moteri kala fai o le tule le mai fa tali ia tulanga o le ai wa mo taia oi ai fa tai matanga le wa onga o le ana ba fai lava ona mave ona longo mai le mapalo le tunu ai mai se lava i matu ai tapena nga mo fa na wa onga ina ia ta fia fana o fale ona o tulanga lolo wa tau e pe ona ia le tai au ko ona le la po le va via ia o te la bo bo le sta tala mai malo ia sa pa fetai e tato malo ta wala le fio ngata mai tai pa le mia ia se au malanga foi e au fia ile fasu lima tunu o le fono fatonu o fa tupe la le sa sia so tatu tunu le son tele mata fa fetai ia tatu mai tai pa le mia fia me na mi ta afa le fa nga malanga ise ainga sa pa puna pa ia lunga i vai lima i le Rob Louis Stevenson le fale mata anga foi le vai lima ia sa va pena na fa ia se a foi nei se ainga pupu ia ma mori fa tai foi tatu fa nga malo ta wala ta mai tai pa le mia ona le asia foi se tatu tunu o le se singa le mai ta watu sa fa peona asia ini so atina o fa peona fa matu mai tupe mai fa tupe lalang ia ma sa fa peona fa fetai foi e sui nei sa malanga mai le fa o nga ma le tūlanga le lei foi tongtonginga o ai ta la fo le malo Samoa e pe ona ia o le si tūlanga sa fa manini ia o le wanga va Samoa e koi fa inisia ai kala ia ai pe lava nga kako pe on foi kako kala ngo mo i sa no nga foi ale minsta tu pe ona ia nei la fionga ia timu ia a fo wele se vai ia fa ko e fa yang kako kala pe ai ia ki ngai mana o mia po ia ki ngai foi mole manuia tangata la tele ele ko so nga fa yang ia ki ngai ma so nga la o mai kala ia wala mele mo o ki ngai nga ko kong ia ele lo po fe o nga ia ki ngai io ia ai fa fetai o le o kai mi mo le asata o kai mi mo le o malanga mai ia fa urulunga po le fono la po fa o le fa tu pe lalang le a fiel fasu lima tunu ia o le sikulanga i pe onga ia foi tala mai so tato ta monei fa lia se fina ngalo o le sui officer sili o le tanga rengo soi fo malo lo ina lo fa puna ona va aia le fale mai le moteri sala fai to sili ia ma fale mai umala i telo moteri sala sa fa lia sono fina ngalo fo nei le sia fila ile mtanga wenga po le officer va aia lo fe ile va mot le va polum sa vai ona onisio fa fita uri wole fa kasi fa lua on tup ai pe wo fai mo meu fa mai fo le fa mai kuma yo mole
o ngai mai fo ia le fua mai i mo tele nei a le motu nei polu mo le fa mo fa mai tele mto tua ia ai o ifo o sau le va ko di ma bi ke kai me ka sau le va wa se me va ma le wa le ai fo e re kwa se me va ma le wa fo le fa ko fa fo ia le va me o senga se e mana o mia ona faia tong tinga ile fa le mai nei mto tua o finga lo le o sui officer sili ia wa laki lava o le fatu tua ile tua mare kulanga o ngai inga fo mai foi matau soi fu lo nga luel mo teri sala fai le ala yona le tupu ni fa lavi inga se ngase ia lo fu e au mai u polu nei mo le fa mo le fa mai tele mto tua ia wa pe lava sila fia e mo ila vai fa le mai le mo tele foi sala fai ia ai pe o le fatu to nga lava o me tau fa le mai o lo a to o me fa le mai le mto tua pe o tu langa na fa li ai se fina ngalo le fia fo yo le o sui officer sili o soi fua marolo ina o lo vaia ia fale mai to sili o no le tulanga e pe le o ngā lue whaatasi ma le metanga luenga o vaa i tulanga ia a siata o le aso le asa whaatasi atu ai whamasnonga i po le whamasino i mulno i le mata upu po le peyo a le sunga ia Samuelu ma lona whaletua ia wa ke lo paulo kala o lo fia kuli makai mai la ku wa mele wo ye wo pe saka ki fanga fo ile me wo pe saka ki fanga le maka upura ile sila mai mo ma le fa fonga anga fo ile mamalo se ka ku ya le anga nga fa ka se ko le po i kai fa sino ma sa wala awele fam ile pot fam sino numero tasi fam sino fa tu malo ia le mata upura mo le pe o le sunga ya sam sino fa tu o le vaenga le mata po se tala o man tatum ta upulea ele i mafaina na basa faina va ia le fina wa fatu la fono alo ia ai tuelua o lo ia le official lawyer sili satu la i mo le tu leo ia fa ngata foi lo ia sunga Samuel mo lon fatu mai o vaenga nei sa ma ua le sa fa vai ese fina wa fatu la fono ale lo ia foi le sunga Samuel mo lon fatu ai mai se lava o Samuel wa pe ia le au ku o pe per kama au kura or ki fanga ka bingi o Samuel sama waile il forsanga fo el loya o lona sanga le mu po le safety ai le ngata le lona so fo malo loin ia mar se tu langa fo le se tau fa mata o va enga ia sa fa peona ona ma waile il sa no nga fo ya le ale li loya sa o lo tu la i morsunga Samuel o lo fa vai ai lana fina wa fatula ina ia tatala tu Samuel ile so ai peitai ya sa fate ia hot fam snonga tamai tai fam sino ona sa no i fole o le lo ia o official lawyer sili satula i mo le tu leo ele io o akure faila pele io o akure karo sanga le Samuel mai le ku leo ele io o pele serving mo me trial documents e fa ilo ai le official lawyer sili longo binga o le mongi ai la fa longo fa finga o le fengi o le ka fio fia le ia le serving o trial documents ia mole faya yo se fai unga fams no ngai so mor kala i ko Samuel ku o le ala ye sif ke ga inga le va official lawyer sili ma official lawyer o ngo le sa fa ku langa fams no o ngai de kas e ka kaunga wala awai ai pe ka sa ko lo fo i kasi ku la le fa ku wala awai lo maka pu le ku la lo ya o sif ke ga inga la le ya e pe fa vai me fo ngali e lo ya i la wia kilo ya i ko le fa finga wala fa mar fina ngalo fo lo ya official lawyer si e pe ya ele nga lu fa kasi official lawyer si mo official lawyer fucking ole o maka upulungi o le fo e lo ku le lo ya le ku la mo official lawyer ele yo o aku pele so vinga mo try documents ya e manga omia inga ya fa vai se fina ngalo le lo ya lo fa pion ku la mo le ku le po le lo ya le official lawyer si a wasa fina wa fa tu la fon le ala ko lo ila so ka ya le afa le ibarta le maka upulungi inga ia faya ia se fina wa fatu la fon afa pela e serve nge leo ile official lawyer sili ia tra documents on mata upuni ia ma audia ka ia afa leiva ko e vala au maka upu ua ia se karia le ale lo ia lo tu mo le tu leo afa pe ke enga le lo ia lo ku le ku leo ia longo bi ole afa ilo se fina wa fatu la fon pe on masani ia tau fa pe o nga fai mai rola ia le fam sino po le ar kulanga le ai pe kala Samuel ku e fu lava i fina nga lo ia ai pe kai
o le aso ngi sa ko ka mo wai ya le wale fa mang ya ingat fa mo mo piong fa ka se ko fo ile kai le fam sno ya le ku ka le afo le ibar ta e ka kaunga o ku ia ya wa fai se kala lo official lo ya siri pe nga ka lia pe ke enga le kalo sanga ale lo ya Samuel ile ka kala o ia ku sa ka sanga inga fo lo ya Samuel ya le ia fam sno inga ia ka fia langa client pe ka fia le sunga Samuel I kai le watch house po kai lava le sela le official o lo ia le official tui ia pia ona sa fai lo Samuelu sa fai lo ia Samuelu I luma fam sno ile I tan malala le meo lo ia nei kasi le poko ngo foi le over male lima se fulu I la ko lo inga le afia ya mpanka I kongole ole lima se fulu le fai le kongole poko kas ya ai pe kai inga wo ma vai mai ko ngole o pok fam singo ma ko mai nei fa sa mau ai la fa longo le yo ya ke long foi la ye mori la ko mo mau inga fa mo sa mau ai la fa longo le pisa Samuel sa ye fa o nga lima fa ya Samuel o le ala ele ma fa ka ni lo ma fo fa sidi dia o ai sa fa o lima ya Samuel po sesi sa o le au ka fia po sesi o le lima sfulu le ko le poko kasi fa pui po o se malo le malo kongu e manguia mai fa mo Samuel mo se va ngoe kala mai ko kaya ye wa sa fa stama ko le nga mama ko akula kala kaya sa fa tino lava nga malo le malo pe on masan yai tai fam snonga ya ai sa mo wala vai le Samuel nga o pisa I luma for pot I luma fai tor pot fam sin mai lo ya ka sa fa o liba ya Samuel ya se ka ko kulima kaya awai ka kau lavang ka ko ilo po o ai le fa o lima le sunga Samuel po se leo po o se ole lima sfulu leo ka fiampa ka o lo itan malal ya pe o tu langa na asiata man fa fonga ana fa fonga anga fo ya le malo le tunu we so se tu le la lang awal po kala mengi ka ko tata ya wa so le la lang ya to po fe lava o lo mafuta mai ya lo ya ila barta po inga tato por klami ya tulanga nan ta po Samuel le so le ko ku kaya ile ku la iva to full ta ya ola fa akase po ya inga ya mo meska ko di poki mo le so ta ya lo ka pengar ka inga malo Samoa yo o re ku langa lava o lo kilo mama kai kungi o le safety o ka ko malo lo malanga mai yo awangi mai va ayar ka ko malo por tato atunu le karinga malo le o le wasi la fia foye la ko le fa ku fa la ve isi atunu o le malanga mai le tupo pertania ile karinga ile fono le malo fa ulungo malo taple so e ka kaulava o nga lava ka penga ka ko samonge oila la ko la piko o le mtanga luenga lava malo ia ka kaulava on ka ku ka penga e kali ka ko malo I le saunga le mu e kaunga ye awangi fa ke ia ka ko pe mele sa ku pui fo ngai I ne usila le nga le mai ale le sfaka ka fa ku fara vela ve mai Australia ia ka usanga ho baba ya fa ku pur fara vela ve ne usila pe na Afi fo ina au la Mosalem ya mai nga fara vela ve la ka mai ma le kwa oi ka ko ngai Pacific e mai fai ma ka fa ka yo mele o le sila fiere ila ko la ko masangi o le fa ku fara vela ya ole malanga ma le tupo pertania ma ka yo isi malo te telo lolang ile fono le so ka lava le ka ko le ka ko security ai mai se ya o ka penga nga so ka ko ku asiata o ngai kala oko ya moringei va nga le fiafi mai Samonei ya pe onga ka ko kala ngoi foi ngai ku la fiafi malanga fa lo ma ro fa tai mau ai tatou tele me ia tu ile tatou tau sala po le tamai tai ia tau va so oficina kwa mangu le fou lava le tūlanga o le information si le wai au maia tūlanga ya Samuelu o le ala utau ua I le tala Samuelu na faifafo le anga ye fo ile na ye le sui o le tatou media fo ina na yai le ngata o ile I lau sunga mau tatou tala to le Mondays e au te lo fo ina na yai ele I mua mai la ele o le taimi mua len o falongo a le asa tau fafonga
O le a kongware kala Samuel nga kau fai fafo a pei wa kau vave leo i fafo mer potu fa masino e atangia mai ai se tūlanga na tupu ia te ia. A foi, a siata, o le mea manino, e le mawhaina o perongia le mamalo le atunu, o lo whafonga foi matapua ia le tatou porkalapi. O le alanga i Samuel uilunga i Eclipse yes solo mfatanoanga ia sa peo na iai. O le leo le sa whaalonga i foi lumo le whaito o pot whamsino, whapea mai. E manga o lava i komisinga, ia longo, e awai a kun whamsingonga mor sa ilinga o la mea pong. Ma whapea mai langa ia leo leanga. O le mela le ko ke manga o e ko le muli le fa ya le ko le muli ka kunga kalang fai mela le ko ke manga o le wo la vea le wo fasia e pe o nga fo le wo i fo malo mo le lato puinga masan mo le sunga Samuel ya asa mako fa longo sa mo ele a ko se fulu mikal mako va male va nga tonu le sa tal no ia Samuel wanga i malo mai le ma fai fo Samuel nga sawe fia felo i nisi fo ana wo sa fa un fata sia tule il fa moi mai la to sa tapo ia fo lon fa moi ia ai petai ia wa e pe o tau finga le malo Samuel nga ia awanga yo o mai ia nga wo mai la ko sa kapo ia lon fa moi le ala nga fa longo i le Samuel wa pisa le pisa la Samuel le nga pisa i no media le social media ai le maua le wa le nga ko fa longo ia ngi e manga o komisinga e manga o ya longo inga ia luwaku famsingonga e sa ili la miokong yo ya peka ya sa fayenga wenga maloma maka ika ya Samuel masong faritua ile no fanga fo ye peyo na masani ya ile famsino mo no malo faptai tele lava a mau ole vaenga le ala wa tau fa poleina walanga le la fa fonga le matuano ano fa tau afio tangata o le ai make pe o bufo ile le ya yare matenga ya ima salonga a o le mali e atangia mai o le ya ile kama ikiri pire nga sen mai ka ya kia e winga ile kau alanga nga Samuel nga fai fa fo mai fai to iyo a le winga la le fai atura utala fa maka o se fela Samuel le meu wa yengi o ko ye se fako general o le winga la tala ele se me fa peta o fore pua malafo wala o faile fa ai ta to mana tuna tunga fa tangata mai tau wala ngol fa sa mo fa lele si ai mai kau lesi ole se e fa maka a fa ya tu fa pea e ka kaulanga popole lo kanga ka kai miringi e fa mata fe tawile na tala ile fa ya fu ile kau alanga esa mweru mo fa ifo i meia kau fa adio kingo lai pe o ma kaula vea ia fa fetaya siata o le mea moni lava pe lava na langa la tunu ile taimi mo mua fa ka fia mai Samuel o le alanga le sa fa longo ile ku ma kuskusinga i longo social media o sefe Samuel fa maka ile fa o libang ile o leo ya Samuel ia le ka ko ba ai kongo i le nga fa mai e taro sanga le lo yo lo tula mo Samuel ele ko manga ave langa client itan malala e manga e ka fia ile watch house le ile sela le pia mai nga fa longo inga fo le lale polo inga fa msno inga ia maka i kule le ile saunga le mo Samuel ele au fa msno be au le ku le pe po le ai or fa msno ile fa longo le la ele ai o lai ku la vai longa kong fa maria inga le karusanga le ku le ka ola le loia fa maria inga le karusanga le ale loia fo lo tu lai mo sunga Samuel or ku langa la ya e mau kingo ele avea ngi Samuel yu kai tan malala le fiafine o le aka fia ila vai kai ile office autu po le sela lai le watch house e fa atali ai le mala mata ya mo le toi vala wino tapu le mea moni e kanga ka le fa o ai le kanga po oni tangata sa fa ye se fa o ngadi ma Samuel e pe o ka alanga i for kai minga nga wa mako mai fa ya ai va penga long kai ka ya ko e malo ma va ku ila long fo nga pe o nga on ba sang yai ya pe o si ko e fala ke le nga ku le va nga sia ta malo fala lava malo fa tai o le itu pito i fa no a le va nga le fa tai lo sunga mau mo tato o totonga o le itu pito fa no a le va nga le mangi ngole le ma mala malama tulo malu le malo
o le case markangaka le ua mau atu. O le tangata e tatau o na avatu self-contained e loka koa kasi ese. Tā o fia to atasi. O leo ke kalango aku wa o mai tausanga o leo wharepui ngei mau ire ne to tele leo te pisa so atu ai lava. E avatu loa se high profile case. Kama whaapea le mauarurunga ma kuainga kama fu ngale lae sa tia ma peye e Afi ai tangata tau o loa o le malo makanga ka whapenga. E leipo le case nga it's a high profile case. E le so o ngā whangoka sa ngole i leo i le whaingor kanga kalea awa a tangata valeina o lai ai o le kele e le alo tātou le upule o le matua i tele ofa. I'm telling you this. Le angoa i o le au whai ofa le iei. E ofa aku ngi kupi. E whai ai ngai ruanga. A le waka loka ka ngaka i wha maungia ngat kula fongo. Tu lo wa ngai uso ya king whai popo. Le ngai o le amio tonu i o lai le kua. A or ka o konga mai ngor kula fongo o la ua wha maungia. Tau pulenga. Longa winga. E iai ya ka ngaka kulou la ua yuka i kangu malala. Wera po ongi leo po ongi pangoka po ongi a. La ua iai le price tag lea ua ofa ele au feo i solo ma le au yes. A o lea la e lango ngai le wha ngoa ia kua inga whai. E manatu mama. A li ma se furu ka ngaka i kongor poku kao fia. Yes, wakairo. E o ngai ai uma o ka ngaka le leima ka ngaka le anga o HRPP o fast o a uma. Ngai mi o uma i kokongu inga. A o le case lea. O lea ia Afi ai le wha aporokiki in which e kakau o ngā nou pera malu o le malo. I le pui ngor kamale e pe o whaka oko mai le whamsingo. Ia, ngā whai aku whapenga. Ai malo mo tātou e toi whalau tele si teimi e si whaasoro le tātou ia, la whatu i te oele tau sala mai ne tātou tala mai ia me fwoi tutupu. Wanu ia fwoi sa pati le nei aso. Ia, ele nei vaenga o le fiafi ai. Mai ni tātou motu ngā awha. Talinga fia whaalongo i le reporti matango fia le tuangane ia mau mai si o tātou atinu. Ia ai sei au watu se tala e tūlanga le tau asiata ona le tūlanga lolo wafo i sa iai ia le weekend. Ia e maua e le anga leima le whamaoni o le pule le fofuanga asiata. Ona o le asfaraile sa mawai atu. Sa mata longo pui ali i ai le official wa ai tau i tūlanga sa whapoleina i fo i le malo le atinu. I tūlanga lolo wā o le tau i whai unga le vai aso. O ri matangi mani sa vili malo losi sa matai tuina e le ofisa o le wa ai tau. Sa tawanga i mai tutuila nei. Ia o te iloa i le alofa ma le anga le vai o le wa ai tau sili. Ua whaale au ngā ina peitai o lo o pautua ina pea le malo o le atinu. Ina ia whai matanga i ane i update o lo au ina mai e le ofisa o le wa ai tau. Ina ia nofo manino ma malamalama i fo i tusa ma fesui sui a inga o tūlanga o tau.